Nyorosha Barabara program ni program yambĩrĩirio ni Her Excellency the Governor ya improve the road network in Kirinyaga County. Target ito yari ya guthondeka 500 kilometers of roads mwaka uyu wa 2022-2023 na gucithondeka through grading kana kurima na machine ira itagwo grader na gwikira maram kilomita 200. So far nito managete guthondeka grade kana kurima na karagita go grader 327 kilometers kana kilomita 327 na tukavota gwikira maram kilomita 149 149 kilometers. Ni tukoretwo tukivuthira Kware West na ni bana ta Hadiko tondu ni koragwo injega ndithambagio ni mbura rira kwaura. Maram kawaida kungikorwo kwina mbura ni koragwo kungiura mbura nene maram ni koragwo ikithambio kathira. So Kware West ni turone giikara ni guikara for 2 or 3 years kuma yekiro tondu turamikira tugacoka tuga compact wega na ile inaitwa compact roller na barabara ithondeketwo na Kware West ni turona no ikare 2 to 3 years itarira thondeko ringi. Kira kimwe gitumite tukorwo tugikiruta wira na rua kana tukithie na wira witu na mbere wega ni gukorwo ni turaruta na andu aria mangi ta members of county assembly awaheshimiwa na National Irrigation Authority. Tugakorwo tukinyitanira namo bamwe ta like the case of Mwea National Irrigation Authority ni matuveire maguta na ithu tukiruta equipment na technology tukaruta wira tunyitanirite bamwe na our MCAs also aria members a county assembly ni maratu support wega na that way ni turabota gukiruta wira na njira ya naivenya. No turambiriria kuvuthira Kware West tondu ni turaria rais tungivuthira Kware West na ni mathiga mabana ta Hadiko mage kwa compaction na drum roller ni maraikara even 2 to 3 years such that barabara githondeko na iko proper compaction ina Kware West no ikare miaka ta 2 kana 3 mbere ya ithondeko ringi. Uria tureka hindi no tunyitanire na Governor witu Anne Mumbi wa Iguru ni muradi uretwa wa Nyorosha Barabara mashinani ni guthondeka barabara guku tari guku Mutithi twina makiria ya kilomita ta 10 iria turenda turacita phase 1 iria turathondeka na guthondeka ni kwamba kurima tugacoka tugaciikira maram mana maram uyo igacoka igakinyiririo ni machine ici murona ciitagwo rollers. Koguo mutaratara ucio ni turona thutha wa wiki ta 2 ni ugukorwo wathira na gitumi kiria kinene muno turaruta wira uyu ni kumenya ati Kirinyaga ni county ya urimi ni ya Ngirigaca na mwena uyu wa Mutithi nikuo nyanya nyingi ciumaga mwena uria wa Ngothi igokira Kianjogu igoka na guku Kiunga igacoka ikaingira thoko itu guku Kagio. Koguo ucio niguo mutaratara turenda nigetha arimi itu mahote gutwara indo ciao thoko na njira iria yagiriire. Nindakenera muno kabarabara gaka uguo kathondekwo na gekirwo mathiga tondu tariu kabarabara gaka uguo ndakathiera na bikibiki uguo njiriga kurite mbura ni mieri mingi muno ndimitigaga nginya na kuria ramine ngoka maguru bikibiki itirathiagira mbere na ndagika ino ni ndirathi na bikibiki uguo nditwarite na kutura kura mbura na ndagika ino kurura na no turathi na mbere na kuthi na mawira maitu tondu na ndingirona muthii wa guka na guku no ndimutigeire na kuria barabara kana ndimwire ndingivota guka na guku tondu gutingirikaga hingo ya mbura na ndagika ino ni ithwe turabota kuingira na nduthi ona ungikorwo na customer igire no ukuingira barabara ino iturite njuru muno na irari njuru muno marima maingi muno itirahikirikaga kuma haria rami kandogu uthii uguo nginya handu hetagwo riba tutubira tweterire njira ino ithondeko na turigo tucoketie ngatho muno ni undu uguo ikitwo kiki ni kiama tutire ciragia kana no guke uguo tuona barabara mangi mathondekete makagira uria ara twiciriria ha twiciritie biu arathimo muno na aria mothe anyitanire no undu uyu na no twene matuceragire njira ino tondu niyo irutaga irio mugunda kuma Ngothi nyanya iria cia Ngothi micere ira turi mahanju akari guku Kianda uguo njira ino ni gututeithia kundu kunene.